Diferentes sitios de España para protestar. Es que los Igos quieren su propio país. Y como estamos celebrando un festival de Igbo, dicen que no podemos porque están matando gente que quieren su país, que están aprovechando para protestar. Quieren obstruir la fiesta. Vienen de todas partes de España. Son vienen de diferentes para organizar una protesta contra la fiesta de hoy porque no les parece que celebrar eso están contra que no debemos celebrar mientras que no tienen su país como los catalanes. Los al organizador donde va a ir. Yo voy a hablar con él. Vale. My name is Igbo New Yam. By the special grace of Almighty God and national coordinator on time. Eche mi wonye Biafra su Igbo na. Ma Igbo si na ni ụmụ Chineke. Maka m na-ekele obodo si na ya. A na-ekele ụmụ Biafra niile. Na-ekele Arewa Republic. Na-ekele Obibuwa. Enwere okwu nna m brọs na oji onwe oji nara ụlọ stọpụ maka ya ejere holy 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 is another savior holy 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 is another savior holy holy my God, I never saw one day. I never saw one day. People are not watching. Nigeria got made the protest. Okay, you guys see people one day. And I watch you over.
that when you finish, you give this. President is we put things together because happiness is too small. You understand? Normally, they're supposed to reserve people for them. What's the name of the... The president and the vice president is here. The president is what did you ask? Sorry, what did you Whether you